la tu na kom mek na hi Royal Caribbean long Lian tak mai Harmony of the Seas longa room kitchen deck 5 ania Khawvel restaurant li Universal restaurant Lian berania hai voi khata mi sang ni zasari don a thut ngal the ni sang ni zasari don sang ni zarogla som sari something voi khata hian a thut ngal the ni he restaurant a hin he restaurant hi chong thum ania chong ni na le chong thum na le chong li na le chong nga na hian tian om chawani hei hi chong nga na kitchen ania pui khop maya tu na kalu na lai hi soup ringot siam na lai nia lai hi soup vel ho soup an siam na lai vel ani pui bia bia ne chon he lam hi enga pot was kan tia kitchen ni na an thil man ho an sil fai na ani an sil fai na la store na pui la ni restaurant ni restaurant ra hi longa chuanin 5-star hotel ate palo thok va thin tom maila longa kan te hi thleng sil na lai nia lai thil sil na thil re re po hi thleng te kim bi khol fa ka sil ania longa chuanin kim bi khol mang fa ka sil ani salai sa fridge ania chakla mai fridge ve ka ni boka thil da na lai coffee siam na te nia milk tha na te bong nu te dispenser te nia lai coffee he lai juice ela mi felai fridge thei kat sa da na lai te nia lai hi thleng silvel na nia ki khol lai khol le ki lai khol le achak le hang khol om le boka ti hian nei hi restaurant chung chu ni ta tuna chu nei dokane ti reserve in ti na piang hi thut phal lo ania 50% che gas coffee ta wangin om phal ri ania chuwan chonin dian reserve fan ti ta ni lai la service lawani wangin table te po hi kan rep veka ti kwan chong thum mani thani restaurant ni apui la ni restaurant ni voi khata mi sang ni zasari don thut theina ania lian hem pui hem takani ko ti khwanin an wai thleng khwan an wai la lan wai la nan in restaurant fakani restaurant pakhat fakani te hian longa rera chuanin restaurant a rera chuanin enga 5-star kan tho dan te nei nang lawa longa chuanin chet ran hi ngai em hetia ang Royal Caribbean long Lian Oasis class kan ti ho long Lian a tera rai chun guest ron kal ra hi aron kal san ber hi chu so en tu ra ron kal hi an nitlang puya so chi rang tam lu to ka tiang en tur tam lu to kala ti tur tam lu to ka wang hin gas hi
an man mo tlang puya chu wang chuanin kan ri buan zela ni kan thil ti ra rai tian nei guest check in na anita he restaurant a hianin a chong noi ber hi chu my time dining kan ti ta guest ho kha an du hun an kal theya achung pani ki chu traditional dining an book khanin an ei hun tur kha an siam sak ngalani complimentary ni wangin Lian trahem hem khop mai hair restaurant hair restaurant a hi chuanin ni tin menu a dang zela menu kar khat cruise ani tlang pui ta long lian chu a day 1 menu oma day 2 menu khatiang khan menu zantin menu hi adang ani chuanin menu ra chuanin course li this li hi special dish omzel ta zantin appetizer apo main course apo this li special dish oma abak jong chu classic kan tita classic chu zantin omang chi kha zantina menu ngai ron le ang chi ho kha ani entirnan zan in menu wa chuanin naktu ka chuan zan in menu ai khan chili danga omang khatiang khan tikhian ki chung zong na ki ta chung le nan ken restaurant ngai vek restaurant pakhat vek khalani hianin Caribbean night anga ten kan lam hut zelagia sautenan atopa farewell song ta kan sahawa nang lau train ani pui mi longa chuanin longa restaurant ara chuanin table hianin waiter le assistant waiter ming omzela atop zana khanin tikhanin guestin cruise top zana hianin aron kal gas te khanin kan gas te khanin envelope pan ron kenga pak waiter pakhat tan le assistant waiter tan envelope chunga jon poisan ron da tips aron keng an ron da thin ani tiang tips te han don nam chon nuam thei mani envelope som val ten tin longa hi chuanin Royal Caribbean International bi ka hi chuanin capsize angin akalta capsize 14 anita capsize 14 hi niam per ta 22 sang per capsize 14 nei assistant waiter hianin atlem pera hianin